Hello, gagayam na yung bag nga oras yung amin at timanan ti gayam yun, Jena Almoite, kas Manang Bianang. Amang kumusta kada kayo amin nga awan labas. Welcome kayo dito YouTube channel Jena Almoite Drama. Manipod man kanikab sa naynay saan na po na nagantintay drama ngam sakbay ti amin makablawang pay the Derek Gabul dita ambag yung Nueva Vizcaya. Nestor Alamo kanami nakalugaran na dita kaagaman apari West Cagayan Valley kan Adela Cabrales dita Taiwan. Kasi man ti kunani kabsat naynay. Dear Manang Bianang, dayti kapadasak kat may papan iti amok alakay. Tangamin may saa kababaunan. Kat gapot marigrigat lang ti panagbiag mi arapaap ko ti makiasawa iti baknang nga oray lakayan. Isong pamuspusak ti amin tapnarmonak ti amok. Rugyak nga ruden ti agsalaysay. Papang, kadwa kong ti agbalin ababaunan nyo dito'y balay. Ala, sumrek kayo, anak ko. Ala, sumrag kan naynay. Agyamanak manang Rosita. Iso ni papang ko, ti agbalin nga amom. Saan anarigat ti trabahom dito'y, tagmay sa ni papang asikaswam. Naimbag nga oras yo, sir. Siyak ni Narcisa nga naynay ti palayaw ko. 30 years old kan single. Rodrigo matinagan ko. Sapay ko tagbayag ka dito'y balay ko. Un ata ka sa pulak ti trabaho, sir. Kanulakit dita nasingput kayong amaw, maikarek ngagbayagak ditoy. Tano siya, awan makunayo ta nagagutak. Saan nakakas ka dagiti dabduma ababao na nasa dot. Siya kaawan masaya nga oras kanyak. Nakadulin ti cellphone ko no oras ti trabaho. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Ala nga rod, panawan kayon papang. Naynay, tani, sumrekak pa'y iti trabaho, anyat orasan. Sige anak ko. Agyaman na kiti pa ng kuyog mo kininay-nay dito'y balay. Welcome to Jena Almoite Drama. Mangantayon sa Rodrigo. Nakaluto akon kan nakagauak matan. Nabanglo ti linuto Nalaing kagayang agluto, nay-nay. Manganta nga rudan. Naimas ti luto Talaga, naimas ti panaglulutok, sir. Day tati may nga asit ko. Iso aswerte ati makasawa kanyak tamap nag-idag kakaima sa lutaw. Taga ano tinubyom ngay? Awan nobyok, tanapili akitag balin na boyfriend, sir. Diyak kayat ti ubing kan gwapo, ta sigurado nga isukat naktaw. Anya? Tay lakay ti kayat ko, sir. Lakay abalaw. Ha? Da kayo ngay, sir. Adan nobya yaw. Ato natin nagbalin anobyak. Opat amin ang tinagbalin anobyak. Awan nagbalin. Ni, apay ngay, sir. Pasig da amin aman ang lilaw. Kinwartahan daklang. Anya? Ay, nagloko dagitan? Ay, di dam mo aya ama nagayat ti lakay. Ay no siyak lakay ti kayat ko, sir. Ta sigurado nga ayatan nakitinapudnaw. Kasta mo't latim bagbaga dagiti ex ko idi. Ngam pasig da amin nga ulbod. Kasan kami mga agpapada babae, sir? Agduduma ugali may. Mala, lepasan tagitin timangan. Tarumwarak pa'y numadamdama. Ni, papanan nyo ngay, sir. Inak mangirwari ti kwarta. Talne, awan manin karga ti ref. Inkanto agpalengkean niya. Areglado, sir! Kumusta ka nun ni naynay iti ayan ti trabaho na manang diling? Nag-text mo't idi nakasangpot ijay. Mayat kanumot, nasingpot ti amo na. May salakano ti amo na, iso asa na marigatan iti trabaho. Kat mayat nga rod tamay salat ilutuan kan ilabaan na. Uwen bareng agbayag iti dayja trabaho na. Kunak ngamin nga agabrod laengen, tamay mayat ti sweldo ijay abroad. Isuntumot la katulong ti kayat na trabaho. Di na ngarod kayat ti agabroad. Jak amo ano nyat plano dayja ka anakam. Barang makapanunot tumot laeng akabagis. Tadamot dagiti kakasinsin na ijay abroad apagpatulungan na no bilang laeng.
Ay, wan nga rod Ang nariga mo't ano pilitin ta. No talaga adi na kayat. Ay na. Naglawa to'y silid ni Sir Rodrigo. Nagpintas pa'y ti kama na. Nagmayat ti design na. Pangyayamanin at talaga. Ay, naggasat mo tagbalin ng asawa nan. Ay, armanak kuma. Ay, no armanak ni Sir. Uwin adagos ti sungbat ko kang kwana Siya akong ti kagasatan abalasang ababaunan no asawaan nak ni Sir. Instant back na nga kung ano kaskasano. No maasawa nak ni Sir ay di ko tsiyak tumutan ang agawid ijay lugar may. Ag sapatos sak tumutan itinangato ti heels na. Ay na, nagmayat kuman. Ay, agpaaram ang mga agpaisokan ni Sir. Imposible di nak maaya day jay. Kat kaububi nga pay mag. Kan balasa nga. Kan sexy ak mag. Nagbasi ti sikat ko na padasag man tagid na dito'y kama ni Sir. Ay, oray tawan dito'y balay. Ay na. Nagmayat tirik nak. Guray ka. Adan sa mo CCTV gayam. Oray na. Pinadas ko lang matinagid dan wanya trick na tagid dahi ti kasto kasosyal kama. Agawa ak tagdalos. Tagdigos ako no madamdama. Agbangbang luak iti husto. Apag isunto no sumangpa ni Sir Rodrigo. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Nakabangbang lumatan diti unag, nainay. Sika tinagbangbanglo. Ay, wan Sir. Kadigdigos ko ngamin. Inton maminsan, di mo unay sobraan ti agbangbanglo. Tadyak kaya tinapig sa abangbangloan niya. Ha? Ay, Sir. Kun, apay akasta ti suot mo? Naglamin. Ngam nagkikiting na kita suot mo. Puduto na nga rod, Sir. Nagpudaw ka malgayam. Ay, wana, Sir. Thank you, ata. Na-appreciate mo ti kinapudaw ti legs ko, Sir. Katagpay sumit ngamin anapudaw ka. Ngamin ka agpantalon. Tanay, ado ti lamok no kastoy amalam. Pagpiestahan da talupum Sana balen, Sir. Tinapatag, sexy ka maturog na madamdama. Awamat siguro, mang Sir, kanya kiti silid ko, Sir. Tanakalak mo amin na ridaw, yaw. Diyan amin nagisar-sar iti ridaw ko, no maturog ka kiti rabe, Aglak kalata amum lang aya. Datala ang matanda dito balayo, Sir. Anya ko mapagbut nga ngay. Diyak pa'y kaagul ulis, Angam na daduma, kasla mabuti nga, mga may sa iti silid ko, Sir. Kasla adda mga alalya kanya, nukwa. Ay na, awan alalya dito'y balay ko, nainay. Diyak man amo, Sir. Basta mabubuti nga, nukwa. Panunot mula dayta. Ala, ingkakit aggaon no nakaluto kan tamangantan. May meti masapa amangan. Tapno makapal pa adagos. Sakbay amaturog. Wana, Sir. Sir, umaya man. Saan nakatrang ka na ita? Lukatamlatan, nainay. Ay, Sir. Ay na. Ay, mabalinti umay makiturog dito si Ledyaw. Mabutbuto nga ngamin, Sir. Mabangbangungutak pa'y di si Led ko. Mabuti nga maturog, tamabangungutak mo't. Oray dituya kung dataryo, Sir. Oray tadama karpet na. Ay sos, tila ngamin pampanunutam, iso akasta. Agpakpakaasyak, Sir. Mabuti nga kag may maysa. Sige. Nga mga laka iti pagap-up mo Uwan, Sir. Agyamanak. Umayak man, nainay. Adda ni Papang. Ni, si kamagaya manang Rosita. Ay sumra ka Ada ni Sir J. silid na manang. Agbuybuya iti cellphone na.
Unay matikas na asuot mo, nay. Apay, di ka malamin. Kat naglamak mati panawon ita. Awan samot short pant mo. Ay, adamot amanang. Data ni nalingdan lang diti t-shirt ko. Naitaman nga short. Nagkiting mat ngamin. Kunak ano awan. Kan naging pista t-shirt mo. Sapay awan ti pang unag mo. Amom alalaki ti kabalay mo dito eh. Uray lakay ni papang lalaki lata. Nasingpot tupay ni Sir Manang. Kan may sa, kastoy ngamin tinakairwa makapanagbadbado. Saan nakakomportable no saan nakastoy ti suot ko. Si kaman la tinakita kababa una nakasta nay. Pakiayab man nga rod ni papang tadda ibagak biit. Ay, sige Manang, mabila nga rod. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Bagbagaan nyo man di babo unin nyo papang. Ibagayo ta saan akas di ti panagbadbado na. Namin anon abinagbagaak. Nga mawan mo denggan na. Anya? Kitaan nyo Amangan numasulisog kayo. Kat arman nyo matan. Ay, jak kayatin amang nobya kayo kunak manan. Nang runa no ubing nga adayong ngamda kayo. Amuyo ti makagapo no apay aparparitan kayo. Namin upat alinuko da kayo dagiti nagbalin anobya yo. Wen anak ko, nadidigra akon. Diyakon kaya timang nobya iti ubing. Sapay kas jay ti panagbadbado ti babao ninyo. Madamdama masulisog kayo. Saan? Di ka matanagan anak ko. Insapatakon adyak mang nobya iti ubing nga adayom siya. Promise you day Uray sulisugan da kayo. Di kay kumaagpasulisog papang. Tangay nalpas kong dagiti trabaho, sir. Dinalusak dagiti kokok, isa nag-cutex sakman. Wan nga rod, san sapay laan na mag-anta cutex mo apoy puyutam? Wen nga rod, sir. Saan pa'y malaan na mag-anti-cutex ko? Ay, diyak pa'y makakudkudon. Ay, naggataluna yan ti kanawan alupok. Sayang mo ti cutex ko na maisagid. Ay na, naggatala talaga. Ay, diyak makakudkudon. Diyak maanusanon. Mabalin pakikudkud yung biit, sir. Anya? Anya't nagatulaya? Dito'y kanawan alupok, sir. Dito'y malikudak. Mabit lang, talaag ti sagay-isay di talamisaan. Taisun ti pangkudkud ko. Detoy, sa dino tinagatal? Ay na, dita, sir. Dita. Ay na. Makapakikiwad, sir. Ay na, napatugawak matan dito'y lupom. Ay na. Ay sus, di ka agpasaklot Ay, sorry, sir. Jaking gagara. Sir, madamag ko man laang. Awan ka din plano makinobya. Ay, kinapudno na. Bayat ikadak diti balayo. Ay, tumataer kayo, tumataer. Kasla inal daw, manay nayunan ti kinagwapo yo. Di nakman bulaan, nay. Tauran niya't ibagbagam. Di nakmasulisog. Ha? Hindi pa'y laanadlaw ko. Agpatpatsarming ka kanyak, nay. Sir? Kagam sore. Saradon ti pusok ka nagiti ubing akasken ka. Diyakon agayat iti kasken ka kaubing. Saan mat nga agpapada amin a babae, sir? Ido manak makadagiti nagbalin nga ex mo, Oho, kasta madlating bagbagada iti kanyak. Iso asorya, saan akum nadagita nga style mo, nay? Gamin, amok akwartalaeng ti habulyo kanyak. Saan mo't arupat kwarta, sir? Kano agayatak manan, saanin nga ubing. Tay katawan na akong darmag, tapno sigurado. Ay, no kasta, bakit ti kaya iyo, sir? Wan, nay. Ay, ninanang may sanabalo. Ha? Kan, adapa ikit ko akabalasang, sir. No kayat da, yamamom to ida kanyak. Tamang piliak no asino ti kayat ko kadakwada. Basta siguraduan manasingpad da. Wan, sir. Promise, nasingpad na gijing agkabsat, sir. No kaya yo, agawid tayo ija probinsya mitap no makita yo ida.
Ha? Mabalin? Sige. Intun at dawayak, nay-nay. Ha? Adda na pintas alugan ang nagsardeng ijay kalsada, manang dilin. Nay, uwan nga agpaisaw. Asino nga tangay dagita? Bisita dan sama dita ka aruba. Jay bimma ba ijay lugan? Ninay-nay mo. Ni, uwan nga agpaisaw. Nanang! Antay! Adakon! Ha? Nagpigsa mo tingiwanan. Kit-kitaan nagiti ka aruba. Ang asino nga iti akin lugan iti nagluganan na manang. Ay kaurayan talatan tagturong damo dito yan. Nanang, antay, iso ti busko ni Sir Rodrigo. Naimbag nga orasyo, kakabsat. Kastamat kada kayo, sir. Naimbag man ta nakapasyar kayo dito lugar may. Pasensyaan yung ti balay mita na numulaang, sir. On problema iti dayta. Inawis na kami ni nay-nay ngagpasyar diti balayo. Iso ngay mayak, ta nawaya anak matbasit. Adda mamerienda, nanang? Sige, siya kung timapan mangisagana iti merienda. Ay, duwatan ka ba, guys? Ala, dito kayo pa'y laang nay-nay. Mangisagana kami iti mamerienda. Welcome to Jena Almoite Drama. Kaya't na nga tatoy kamuti, manang. Diyak amo Angam ipasango talatan Awam mo sa bali ama ipasango. Anyat inuman na ngay, awan mo't juice. Napudot pa'y matay danom ti termos. Pagkapyantan Pasensyaan nan no anyat maipasango ken kuana. Nanang! Ante! Nay, apay ngay apinanawam di amom ijay. Nanang, ante, iso nga imay ni Sir Rodrigo dito balay. Takayat na kayo ang makita, kan makaamam mo. Agbirbirok ngamin iti asawaan na. Anya? Di na kayat ti ubing. Tay kano baka mati kaya nang asawaan. Iso ada kayo tinapanunot kong enreto. Kumpormi kada kayo no asinot kurso na daan na. Ay, Saan man natilar aramidam na inay? Ipakat mo man tijak kayat nga aramid mo nay. Ay sus! Swerte yun no ada kada kayo ti mapili na. Ngamin napintas to ti biyagyo. Nagbalin nga asawa yun ni sir. Kano baknang pinagitanak na. Kan pensyonado ni sir. Nagpintas di balay na. Ay agtal na ka. Sana tila'y bagbagam. Babakit kami nga iretreto na kami kiiden. nungay si kati kurso na daan na manang, kayat mo. Ay saan? Itanyaga po. Sikan ano kaya mo? Sika nga ante. Kaya mo di buskaw. Naimbag ano kayat natibakit abalasang at taga-awaway. Saan ang napili ni sir? Sana sumurot kanyak na dyan o sana seryoso. Iso nga ingkay bit ag sukatan. Tani, naglulusyang kayo. Agsagaysay kayo mamut. Siya kung timangipan iti meriendaan na. Si kanti mapan agsuka no kaya mau ka bagays. Tano siyak manjak. Awanan plano ka makiasawa. Si kang arudan ti mapan agsukat nanti. Agpulbos ka Kan agpunggus ka. Sir, ni antiklatan a Brenda ti armam. Tatlis ka balasang. Bakit abalasang? Kaya't nak nga ta. Wen, sir. Kaya't nakadayjay. Ipasigurado ka na kayo. Ala, makaamu ka nga rod, nay-nay. Brenda, rabiin. Ape adi ka pa'y lamaturog. Asino ay atakatetex mo? Itamampay at umanex ka. Ay, jay man amo ni Naynay manang agar-aram ngamin. Anya? Apay, kaya't mo pa'y timakiasawa ay Nag-sweet mat nga rod nga agtetex daytoy a tao. Iso akas la madibdevelop mo't tantirik nakkan kwa na. Anya? No si katidamagak manang, kayat mo no itikastoy atawan ko kat makiasawa akpay? Ay ka, adakan ka dayta. No kaya mo, awan mabalin ko. Angam kita amat tay lalaki apakiasawaam Pilyam tay nasingpet. Sana gaputabak ng kaaklong na maadagusin. Ay,
Kasla na singpet met ni Rodrigo Manang. Kadakan ka dayta No anyat pakaragsakam, suportado akan ka. Saan ka alapdan? Agyaman Manang. Ay na, agyaman nay. Inaklon na kun ni Antem. Ha? Talaga, sir? Ay na, mayat nga ron ano kasta, kat ikasar mo ni Antek, sir? No manugot lakit na Wana. Ala, sambutan niyo ti panawan. Sige, tayo nakmanagdigos, nay. Tasukunag na Antem. Agdate kami. Ay, nagsayang mutten. Siya kuma, tinaram na. Ngam di na kanungamin kayat ti ubing. Nagkasat mutten ni Antik. Isut agnumar iti da iti abalay. Agid da iti napintas akama. Kan isunto ti pangtadan ni sir iti pensyon na. Ay, makapaapal talaga. Ipakatak ko makin ka ti panangikasarkon kini Brenda ipag. Akat ada kayo. Dayta ano anyat desisyon nyo? Nagsaritaan min kin ni Rodrigo ti may papan iti dayta Manang. Makamo kayo Da kayo ti masurot, tada kayo ti masaknan. No siyak, paspasurot aklat ta kada kayo. Agyaman kami ngarod no kasta, ipag. This drama is owned by Jena Almoite Drama. Talaga ka di adisidido kayon amang ikasar iti nobya yo, papang? Wan anak ko. Ay ayatak ni Brenda. Kat ay ayatan nakmat. Nasingpet met lang ata. Wan. Napanagnig ka kung ti kinasingput na Rosita. Ala makaamu kayo nga rod, papang. Tapno addakad ka duwayo. Antay, nagpensyonan ni Uncle? Wen, idi na minsan pa'y laakalman. Apay ka de. Intad na kada kayo ti pensyon na. Wen, siya kano ti mangigam iti kwarta me. Ikandak mamangarod, ante. Ha? Nailaglagi pa nyo No saan nagapo kanyak? No saan kayo nga inreto kan kwa na? Saan kayo ang makaasawa tibak nang? Ha? Alan, ante. Ikandak oray 2,000 tanay nagastos kon ti sweldo kini sir. Ay uncle ko na matan at asawa yu ka nga rudan. Sa nga ribulat maitid ko tanay ang mga nusapulan na ti kwarta na kanyak. Di na sa pulanan. Ibagayo ang inggatang yu ti masapsapul tayo dito balay. Intad na nga rudan sa pulan na pailaang. 2,000 antay. Ay, mabit lang nga rod kaanakan. Welcome to Jena Almoite Drama. At iti pensyon ko, honey. Uray si kapay laang ti mangigam, hani. Tani, ibusen mo't ni naynay iti kadadawat kanyak. Anya? Dumaw-dawat ni nainay iti kwarta keng ka? Ay, jak ko maibaga. Ngam amangan ngamin no sa pulam ti kwarta kanyak. Wen, kanayunan na mutin ti dumawat. Bayadak kano ti utang ko ana imbag anakam ken ko ana. Tano saan kano agapuken ko ana, saan ta kano anagasawa. Anya? Nagalasmet ti kasta nga ugali di ka anakamon? Ngam di mo ung-ungtan ta sigurado nga apaan nakday jay. Ay, jak kaya aramidon na. Iso akasaritak no madamdama. Jak magustuhan tinamwak na inay. Agsusweldo ka man. Ngam apay at dumanawat ka iti kwarta kinantem. Ha? Nagipulong kanyak ta asawa. Ngam pang-aasim tadi mo apaan ni Brenda. Tano aramidom ti kasta, pagtalawang ka. Ha? Di dak papanawan sir. Nagnamay ti trabaho dito Day tangarod kat. Iso at di mo sayangan ti trabahom ditoy. Mayat pa'y ti sweldom. Pasaray na yunak pa'y. Sorry, sir. Sana na maulit. Rombang lang. Tano ulitom tupay. Nasaysaya at laapumanokat. Sana, sir. Jakon ulitan. Promise. Jak nga rudan dinawatan ni Antik.
kwarta na ba inanak iti panang sita ti amo kanyak. Aklo na kanakulaapan ti panunot ko gapo iti silang ti kwarta. Ta aklo na nga inarapaap ko tagbalinabak nang babaan ti panakasawak ko may tilakay nga amo. Ngam nalawlawagan matlaang ti panunot ko. Kat ita adak pala dito'y balayda kat maragsakan para iti ikit ko tanaragsak iti den na ti asawa na nga isumat ti boss ko. Alakastan, tigayim mo, nay-nay. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Bianang. Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayim yo Jena Almoite. Salamat manen kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa.